Kinong sosnong ke perkse kepada nak tahan tersat kila kul marlut hadian baya kamet jong kawai kolong kami baklar civil hospital latte bakayo covid tat adu ba anda poi shiteng nanti sosnong halor kan ke jingja nadu orang basnong kumju kinong ilam ke KSU tersat kila penpa ke jing benyo ke bakrau bakum kan ke wanja hakatan jongki bar kila karparu ya sorkar jela maka dai ben shimkia mardor kena bakum kita ke jingja kinong pendup mensempat ya kinong sosnong kalian juga ki isu terap sakal hi beroi angani kepor kum kisamla ki bikit ya ba ya kadong kathan bat judan ru ka bentah ka ba isngu benong ba kadai ku jing trailang bat pai ba hagin nu bentaru bat isngu benong benpa ki jing susi ka bejur alor ka jingjia ka jing klatno jing bi long kemi ang te ni snong perkse ka bahap kadong kathan ki jongi beroi ting snuhun ke puar benong ba halor ka jingtip bat nani kata ka jing pentip balong kendit ka ba iti long kemi jalet ben tiapang apo civil hospital Shillong ha ka sinthoding bat nrei ni mestep pada ni jingtip ba iti long kemi la khatno ka por shpoje hedin kata pade ba de kamet jungi hari ka tu ni por long ni bor penya jing tika hospital tiong ba ya kamet jungi ba phila ben seino bat dong ru ban phawan shao di ba yeng sem bat imshum la don ni kanu ka jingartien ba kata kolong negatif ha jing test covid i peusi ha ni kapor ba kamet chung i la de ben shimti di ba yeng sem bat kila wan kit ru da ka ambulan pai ba ha ba na kaliang jong driver jong ambulan ru kila ula pentip ba menglio ni kan ru wong ba lapun na po hospital ben shim ni kamet ni ban mur la de ban kli ba kalong kumno kat kamet par lelei bat kalong negatif ti jing bom poi perkhat muru lawan ban bu e kamet sinong rei ndra poi pat ha shiteng lynti syukan san kesan layo konkol na kibor punya jong hospital bat long ru ba kamet kabal khlano ba kadai ka bahap po ka positive case ti ha ni ka por so ba kalong kai ka ba pensusi thang bat pendit bat kalong ru kumbawan tap lo bodum ya kayeng kesem di sinong kathau hakba kum gini jingjia kaba longno kaba kibor hospital kim simle simkha nani kim simla bat ka kum kikendon re kijing shisha te haswa banong ba plai ya kamet lada ka test kampat de ru adai ban apshwa du ni yo report lut supply ya kamet la kalong negatif nani kalong positif nang ba kanong kijing singan ya ki bahiyeng sem nani ya ki nongon bu lani sinong kathau Heusi kalong panban ke ba nimla ru kan priang benong ha ni kadong ka than ni kani ha ka jalai burok koi ba kani jingjia kan ja ha ba kani ka brio ba la yo positive case kani ka bu ko khanno ka yo positive case henry ya ka report ka biang am positive yo ki bor hospital ke la palat no la ni ka paun shim no ba ye sem ban kit chhnong chla thau te kani ka ka ban jong ka ki su sak sak li burok koi ni ong ba ngidap ka kamsiam ko ba snukhya ba ngidap ka kamsiam ko bang ong ba susi jur lor kani jinja ha ka bakal pensujer ya shnong thau bakal pensusi thang i bahiye ngasem ha ka ba kensan ban ong ba bio positif bat lapen plumar hiru ikinu shnong lagi ai long kumni kalong penban ke ba na kaliang jong ki pai ba jong kani kadong ka than ki biji trailang na ka por ha widei bat ka koi khia biji trailang na ban ta ban rat nang khong yaw ni khlam covid khat khandai ka penlong artatien no ha buon pai ba pai lang wong kumno kat civil hospital ka bri hospital ka bahe hangtei la shule kumta des khamta mangi le sinong kandong kamden jimut bagi nyebut anti nane bajimut bagi plek jimut han ka benta banyele persya namar da kalong kumni kalong penban thek ka ba sha le ben ban sha i ben la ka dei le jingpang ka ba ibit le se la banong no kalong thek ka ban berbi ten rei toy kani ka benta ni singo ban leng jong kaseng ni singo ru ni kan tujuru ya ka bor punya jong civil hospital banani shkmat kan sim khiano banani shikmat kan penyat baik no penyerti no kenang begini jinjia kinu menjasu hari ka state ke jongi lani hari ka thang ke jongi lani ka district ke jongi bat kenang mo pai ba yo ke jing shania lengba ke jing trailang habidei bat banrat nangkong yo ni khlam teng na kapor na kaliang jong kaseng kaya iban ba sei sien ko ngru ba te na kaliang kaseng hi ka ba jukit juba ya no jing ke ba perdo persnam jumat ada dia kinu no bentaru te kunta manin ru mas tip yang ni jingja ba penemwer
ya ki brio ya ki nong snong jong te ki snong putse marmal nakaliang jongi kum ginong lam jong ki isu tersak circle il ahiar wut chatei spot jaka kebadan ni timet yap mani kendo iki bahayeng man kendo iki nong snong jong te snong mani kendo wat yu driver jong ambulans man wat jing tip wat benia halor kani jing ja te kembala keren mene khmat te nakaliang keseng hi kwa ban ong kumne ba ngim sem la kan tho you know ringi kan tujur ke health department ya tanat ko khia jong sarkar jilla subha penjanai menteri kam jong phi akum kani por bangi don kam bang jingi trilang mani khuni ne klam covid khat khandai akum kani por ni ida la ki jong khmat ya baro ki dorbar sinong ki nong sinong jong kani ka dong ga than ki jong hi baro ki ai ki jingi trilang barat ba bat ka tanat ko khia bat ka district administration nang ba maplang nang ba ka block maplang tepet ladakan ye ja kum ne kan spoi ka por bangi kipat ba kindu ka jing sania ep bat hangta kan sim jing man pendu jat ne ban yakun ne klam covid khat khandai kene dia kaba cerkei dari kota kaba tersiru jadi senang jong senang se bat di para marjan nga kumulo mais no jong senang perse ya terjur ya health department karena wei lo kini udah lek dan siapang hospital civil Shillong saga kata terit indan kena kedak kesin kaban pau kata positif Henry onda ilah lalu ngintip bat singklan tertib yang ni yaki bahiyang bat kinangilan snow ni lek kinangilan snow ngilalek bat kenyong kesem bat LCI menora Shillong dan terkoi snow Henry onda la koi snow swa bangin sei kemet yo baki tetap kunkor ke ba ijon positif kalau persmi iri betul. Nyele kan kadiai ba minten keloi ya kata bangi layo ya kata kutkor ke ba mulang meni lade bu ini nyela ha igno bisno makin lek bentuk clear baki ba naik senduk kaki ni nak liang dengan custom perksei berawai ni nak peranjur ya kan health department ba katri kena rekam sen datif bat sen dayo resort kemudian sebab persmiet tak persier ni hamtam ni kena kendor kaba midon kata kemusian kaba ngin midon ke jingi tarilang wat ka health Henry lada long guni ting kalau masa ibe jingi na